Qancha oldi qulashim? Qancha kelamazmi? Qancha oldi? 60 ming desa bo'ladi. 64 ming oldu ana qulajim to'g'anlar. Oştoq uçqunдағы mal bazardayız. Satılıp çıkan uylardan bir qatar görüp qo'yingizlar. Ova qancha oldi torpoq? 45. Erkek torpoq 45 ming oldu. Görürsüzler. Qaysi kanalga? El qavarken. Jip çok mu dostum? Qancha oldu? 16,5 ming oldu. Mana torpoq urg'ach ekan ha. Qancha oldi buqa? Aydan 16,5 ming oldu. Ana buqa 50 ming oldu ketip atadi. Satılganlardan görüp koyuңuzдар мындай. Реальный сатылып чыгып кетип аткандарынчы. Ha. Torpoq 16,5 ming oldu. Üstüne koşsanız belli ederiz. Turaylı aytdın mı? Portal aydaysiz bize? Fakat men videoga. Aka qancha oldu torpoq? 25 ming oldu. Urg'ach ekan. So şef qancha oldu? Ha taqsir. 26. Qancha oldu? 20 ming oldu torpoq. Real dolar qatnasma. Реально мындай. Сатылганларын көрүп койсун, элдер дагынчы. 16,5 ming. Эне ола qancha oldu aka? 79 ming oldu. Torpoq urg'ach ekan. Жаш эле уй экен туугандар. Буганы уктуңуздар. Кетти. Базар кайнап турган убагы. Torpoq qancha oldu? Qancha qoldi? 19? 19,5 ming oldu torpoq. Qancha oldu qunajın aka? 43 ming oldu qunajın. Ketdi. Torpoq buqa qancha oldu aka? Ketdi. Buna 19 ming oldu, hangisi? Tur, ataytib ortib. Gasmas. Ene ola qancha oldu aka? Arkasındağı 50 ming oldu. To'g'anlar mol жерден сатылып чыгып кетип аткан уйларды көрүп атасыздар. Реально сатылган уйларды көрүп атасыздар. Бул жака чыкканда уналар бар, портерлер, лаболор бар. Канчадан болду ака? 45, 46, кунажындар ар кандай болду. Buqalar ketdi. Эми буйруса мал базар 2 күн болот экен. Суббота, воскресенье. Башта баягы жерде. Мына машина. Эне ола канча болду ака? 55. 55 миң болду. Жаңы ачма экен, а? Жаңы ачма 55 миң болду. 55 миң болду. Биринчи баласы. Мал базар суббота күнү дагы болот экен. Воскресенье дагы болот экен. Сондай дейт го. Тақсыр қанша болды? 50 болды, 50. 50 миң болды мынау. Мына алчы? Бұдан 50 миң болды. 50 миң сомдан кетті. Айран қаншадан екен? Айран ба? 100 сомдан екен. Қайдан аламыз? Шеф, мал қанша болды? Мынау 75 миң болды. Жаңы ачма баба? Екінші торпақ екен. 75 миң сом. Сатылған уйлар ушундай туғандар, айтылған уйларды көрдіңіздер. Серия-сериямен көресіздер. Қанша болды ака? 32,5 миң болды. Ургач екен. Енчиликке жарайды. 32,5. 32,5 миң болды. Siz klient tavıp beresiz mi, özünüz minesiz mi? Minim. Minesiz mi? Ha? Satılgan uylарды көріп атасыздар. Тез қабарды, ел қабарды көріп тұрыңыздар. Қолдан келсе комментарий жазып, лайк басып дегендей. Бұл жерде дағын байқы ар бір адамдың өзінің ығын тауып, басын біліштелі өзі бір орчылықты, қиыншылықты түзет. — 27 февраль 2022 жыл Оштоқ учкундағы мал базардабыз.
Qancha deb ketib o'tasiz, aka? 50 ming ekan mana. Satilgani olib kirib ketib o'tadi. Uylar chiqadi hozir. Keyin beri chiqadi. Beri ko'rasizlar, beri. Егерде сіздерде сатылып тұрған жандықтар болса, қойлар болса, мұналар болса, айтсаңыздар, шағылдырабыз. Иншалла, қызматтабыз. Ана, портерлер шығып атады. Портердің жүріші жақсы екен. Қанша болды ой, ака? 64 bin болып тұр мұна ол. Кет. Торпақ қанша алды торпақ, өкем? 35 bin болып тұр, ерке екен. Қанша алды ой? 75 bin, ене мала болып тұр. Торпақ ерке екен. Qancha oldu aka? 85 bin bo'lib tur aka. Sütün sağ için. Berekesin bersin. Bol. Soyğun oldu. Yok aka. Sumali. Qısır ekan. 85 bin bo'lib. Cho'may turdim, nima? Men. Ko'g'irtib yurgandaysizmi? Qarasam. Torpaqlar qanchadan bo'ldi aka? 32-33 bo'lib tur, erkeklar ekan. Yilqi var. Porter minespije satqani keldingizmi? Ya shu porterdan bor joq. Men ko'p ko'ramda buni nemada. Ukam qancha oldi? 40 ming bo'ldi. 62 ming bo'ldi. Qanchadan bo'ldi ava? 260 bo'ldi. Langarga qancha dedi aka? Qancha uydi? Uydi. Ava qancha oldi torpaq? Ava qancha oldi buqa? 55 ming bo'ldi. Bir yaşardan ötüp qolib tur. 55 ming bo'ldi. 55 ming bo'ldi. 55? 55. Uğataslarmı? 6. Bazar gündörü mal bazar işteydi ekan. Çıqqanыңыздарда мен ол жерде қас қатар тізілген портерleri var, labolar var. Şart жүктейсіздер, кете бересіздер. Taydı tartayla. Bu qancha oldu aka? Satılmadı mı? Satılmadı. Ova qancha oldu? 35 ming oldu. Bu kaç ekan? Yılqi qancha oldu do'stim? 80 bo'ldi. 80 ming. Erkek ekan. 80 ming. Bıştı bazar aldı oldu. Bıştı. Bazardan aldı deydi oğam. Туғандар 10 минутқа чуқылдап қалыптыр. Мен берүүнү жыйынтыктайм. Сиздер сатылып чыгып кете жаткан уйларды, жылкыларды, торпокторду көрдүңүздөр. 27 февраль 2022 жыл Оштогу учкундагы мал базардабыз. Мал базар эми суббота күнү дагы болот дейт, воскресенье күнү дагы болот дейт. Келсеңиздер өзүңүздөр көрөсүздөр. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Тез кабар, эл кабар, Тез кабар News, биздин баягы Бишкектеги Күн желеси каналыбыз бар, Баткендеги Чабарман каналыбыз бар. Катталып көрүп,
комментарий, лайктардан балчы айтып басып, мол жерде портерлерди заказдан берип, Алайга чейин жеткирип берет иншалла. Мына авамдан сурайын дагы мен жыйынтыктайын. Ыраазы болуңуздар. Ушул жагына ыраазы болуңуздар. Ака канча болду? 48 миң болуптур мага Кунажы Нургачыча. Кеттик туугандар. Базар жабылды. Жүрүңүздөр.